Kişiге айтыңыз, meni akkordeonumni qaytarib bersin. Qaytarmasa, men onu saçağını yıkarım da ondan zilli гармошкамен похоронный марш çalarım. Я вру. Вру, когда говорю, что мне все равно. Говорю, что не больно, что почти прошло. Вру, что зажило все, еще зажило. Мен артист, мен ойлайды ара sıra çıkam sana ama kızlar Siyariye'nin mayı onlar yazıcılar, şairiler, onlar öz yaratkan eserlerini mutlak seslendirmek gerekler. Hem de seyirciler onların eşitmek gerekler. Юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешраф, бір қайтарма. Чал бір нағме барсын, етсін йылдызларға. Біз бүйік онларға енді бірінші керек келгеніміз дегіл. Ердайым бізді бөле бір бүйік мұсафирченлікнен, жақлықнен қабыл етелер. Бүгін шайырлерімізді қаршылағанымызға бек қуандық. Böyle koy hayatımızga böyle şenlik koştular, öz duygularını paylaştılar. Я всегда с большим удовольствием посещаю мероприятия, которые проводят наши талантливые моей Сиаре. Мероприятия, на которых слушаешь, вдохновляешься, получаешь что-то новое, радуешься, где-то плачешь. Ну, это прекрасно. Мы очень рады, и наши читатели были довольны этой встречей. Мы бы хотели, чтобы к нам приезжали такие творческие личности. Наши двери всегда открыты для всех.